batla ke re kgosi ya Batswana ha e ba ke ane ke morena diphapang Matekane wa Ntsokwa ke moholane wa ntate Tonakholo mme le setjhaba sena kaofela seo se bonang sena ke seo e leng lelapa la ntate Matekane. So ka hona lelapa la ntate Matekane le re ka nnete le leboha haholo boteng ba hao. Minister ka mantswe a mabedi o meme baeti ba hao ntate for lunch. Ke a leboha. Mr. President, and your delegation from Botswana and everybody that is here, I think that they welcome into the mountain kingdom. This is now the real mountain. I think you have just witnessed it yourself.